Assalamualaikum teh. Hoyong kopi teh, ada mal kopi teh. Turun kedunungan. Antuk gawe. Ya teh kampung naon teh sebatna teh? Channel. Kampung Cikonang. Cikoneng mana atuh teh? Cikoneng Cihideung waktu itu. Ya saya ibu non ya. Ibu Mot ya, Mbak Mot. Ibu. Udah kata maafin yuk. Aing. Nah, begini kampung sahabat kampung channel di kampung kita ini ramah kalau menghadapi tamu. Indah sekali. Oke. Nuju ngahu apaan teh merangkalinya? Mohon. Tahu merangkalina sabar tahun teh? Iya, 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Teteh, tiasa ngadamel kopi 2 teh kopi hideung. Oh, tiasa. Ya yang ngopi. Itu saya itu Abi dipakai nyeng. tipe kenyeng sing leres atuh pabe nyarios teh. Leres. Di mana? Bade kopi. Nyuk kopi bade nganyuk. Mau dibere nganyuk mah. Iya, sah. Kudu meuli di dieu mah Mun ke acisna. Oh gitu diantarkeun ka dieu. Pakai motor Sanes. Ngagreb nama. Maknya lah ngantarkeun mayar kopi kana Grab. Ya, aya. Ajo GoFood bagus. Oh, ya ajo GoFoodnya di dieu mah di Cihideung. Ya pengantarna leceng. Oh, hebat. Kalau sore ini di Cihideung indah sekali. Aduh. Teteh janda apa single teh? Abi masih kene parawan. Oh, parawan. Geuning nyanak murang kali. Iya mah sanes murang kali. Incu. Pun anak. Oh, gitunya parawan nyanak murang kali, ngakuna pun anak. Lieur atuh euy. Kumaha ieu teh dipuguk. Itu teteh itu senyum we. Atuh nyarios teh. Teteh naonna mina teh itu teh? Teteh naon? Teh mot. Ada mang teh mot. Aduh teh mot euy. Nah, ini cantik anak ini cantik nih. Siapa namanya? Kaira namanya. Kaira Nur Sadia. Kaira Nur Sadia, wis cantik. Anaknya dari Bapak Hendy. Cantik anak Pak Hendy. Pak Hendynya di mana, Teh? Di Bandung. Di Bandung. Oh, katanya suaminya katanya lagi di Bandung lagi mencari nafkah. Lagi usaha, kalau bahasa dia mah usaha. Gitu. Nah, ini warung di sini warung sederhana ini. Oke, sakitunya sahabat kampung channel lah cekap lah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.